Thank you so much for joining us. Ke a leboga mme ke dumedisa le batswana ko magaeng gote le bakereki badumedi. Era ke akanya gore pele ga re tsena mo kganyeng e leng gore re itletse mo mosong wa gompieno a re utlwe tshwaelo ya gago ka seru se ne gore se wetse lefatshe la Botswana morago ga gore matshelo a le masome a mane le botlhano a latlhege morago ga kotsi ya base e nileng ka go sading ya Limpopo. Kganye ya go mosapelo e utlwisa botlhoko mme re le kereke ya Faith Gospel After Christ Church go tswa kwa headquarters Sekora Tholo tota re emele le hatse ka bophara re emele batswana re emele bakwena mo serung se re wetseng se gore tota le ruri re romela matshidiso re romela dithapelo go bone gore seemo se sentseng jana se kana se ruse motho a le mongwe hela batho ba le babedi ba le 45 jana ke tatlhegelo e seng kana ka sepe mo le hatseng la Botswana mme ra re batsadi aba go motsege. Ra le bagaretso gongwe jaanong re ka simolola ka go tlhaloganya gore kolobetso ke eng ebile e ra eng sentle mo bathong ba tumelo ya Sekeresete. Ke leboge seemo se jaaka potso ya o impotsang gore kolobetso ke eng kolobetso e re a eng mo teng ga tumelo mo teng ga batho re le barapedi kana o ta gakologela gore re le batho re le tšhaba re tshwanwa ke gore re kolobediwe re ineele mo leineng la ntate le la morwa la moya o boitshepo e le gore motho ka boyenegela o tshwana ke gore a sokologe a tswe mo mekgweng ya gagwe e leng gore ga yana tsa gore a amogele morena Jesu gore e tere mothang a hularang ata a nne mo letsogong le legolo la modimo mme dilo tsone tse jaaka ga o bua jana gore re tshwana ke gore re lemoge gore ga o bala Mareko 16 go tswa mo 14 go ya go 16 ya re le tsamaele le hatselote lo re le batho magoko a molemo mme batho ba ga ba dumela ba kolobediwe ka leina la ntate le morwa le moya boitshepo mme ba kolobetswa jana tshwarelo ya di ba kolobetswa jana gore ba hetoge ba kolobetswa jana gore o itse gore ke dibupiwa tse dišwa tse di amogetseng morena Jesu jaaka mopholosi le motamedi. E be re tsena mo kganyeng e le gore tota ke yone mang e re tsitseng mo nakong ya gompieno ya gore go dipego gantsi tsa gore batho ba nwela ka nako ya kolobetso seo se bakwa keng ga lentse le tsentse leitlho gongwe la semoya le sone la senama. Dilo tse di a tshwenya jaaka ga o bua kana re le kereke o ta lemoga gore bontsi ja badumedi ke boammaruri ba kolobetsa mo dinokeng ba kolobetsa mo matamong mme dilo tsone tse nako tse tsothetse batho ga ba kolobetswa jana ga o bala lekwalo lengwe la ga Ezekiel 47 le supa gore motho a tse thodi e le noka jana kana le molapo ta bona le metsi jana a tsene a ntsa tumela e mokaela gore go ithala a ba ema mo dinokeng gore jaanong ke metsi a ka sekeng jaanong a shapiwa jaanong gone mo jaanong ke gore mo gorang gore motho jaanong ba ka kolobediwa ga ile dikgantse tsa dinoka mme dilo tse re eletsa gore batho ba ikele thoko gore ga gongwe precautions batho ba tshwanetse ba nnekelo thoko mo gongwe re atere re le kerere buang le moengele re rapele re kope modimo go bona gore a metsela e re yang go go ena a kolobetso e re yang go go ena a ra letelelo mme ga ile gore ga go letele a re riveteng ra ke re go rapela re ne re kope mo boitshepo gore o tore ka le re kgone gore re tsene mo metsing re le mmogo re be re boe re le mmogo. Ke rata yona kganya ya precaution eno moruti because ke batla go tlhaloganya gore ga o ilebile from the conversations tse gore ne lentse le di tshwara le maloko a farologaneng a dikereke tsa lona ka o bua gore yo headquartered in Ratholo jana mme ga o lebile dikereke di tsa pabalesego ya badumedi tsia ke eng gantsi le gore re bona dikotsi tsone tsa go kolobediwa mo dinokeng tsone tse di tona tse le one metsi a supang gore gone tota tumalano ke gore a eme go gongwe pele ga ka shapiwa kana pele ga ile gore ga ka tlhomamiso gore gone go ka shapelwa mo gone ke eng re bona dikotsi di tswalla dina dintsi le gone go sena netefatso mo dikganyeng tse dingwe ya gore metsi ona a go kolobediwang batho mo teng a phepa. Dilo tse ga gongwe ba kereki ka rona tota ka bophara ga gongwe go na le dilo tse go tswang go te se profito sare ga ngwe utwa go te moa o rile wa re jaanong o batla gore o ye go kolobediwa ga ngwe batho ba re ka bonako mo profit ya re mme re eletsa gore dilo tse gore go nne jaaka ke bua ke re precautions batho ba ithute gore ba le thoko gore mme pele ga go ka dirwa dilo tse the accountability ya botshelo ja motho
it comes first mme re tshwana ke gore re bone gore batho ga ba tsene mo bodiphatseng ja diemo tsa dikolobetso mme bile mo gongwe gape o ithala ga gongwe le gore ga gongwe go ile e le bana ba putegi boeteledipele ja kereke bo sa itse bo sa rwala maikarabelo jaanong selo se the accountability boikarabelo ja moeteledipele wa kereke kana ope o tabong a tshwere branch le kalana mo go pegela le teng go tshwanetse re rwale maikarabelo go bona gore a megologong go babalesegile e ka nna digagabi e ka nna dingwe tse e leng gore ga di a nna sentle dilo tse e leng gore di tshosetsa botshelo ja motho ja tsatsi le letsatsi mme re eletsa gore bakereki ba nne kelotlhoko ga ba dira dikgang tsa dikolobetso ga se gore ke nako jaanong moruti gore le itirele matangwana a e leng gore a babalesegile le lona le netefatsa gore tota le ga batho ba tsamaya ba sena bone boeteledipele jalo a babalesegile ba ka kolobetsa ko matangwana a e leng gore ke a lona a e leng gore le itse gore go a boteng bo le kae le bophepa jwa metsi jalo dilo tse e leng gore le ka di laola di mo talong ya lona ke boammaaruri kgantse re di buile mo dikopanong tse di harologaneng ga ngwe re kopane le bakaulingwe ba bangwe ba baruti ba baeteledipele ba dikereke ga ngwe re di bua ka nako tse tsotlhe tse ga motho a amogelwa mo kerekeng go na le mo go teng the orientation process e motho a lekong a agelwang mo bokristeng gore re be re bagetswe le botsamaisi the executive committees tsa dikereke le the synod committees tsa baruti gore nako e gorogile ya gore e re jaaka motho a senanang a sokologa jaanong a senana ya kwa a re direng gore jaanong re nne le matangwana ka gore di-ponds tse dingwe o ithela gore ga o itse gore mo teng go na le o ithela le gore letamo le lengwe maabane go letse go gorogileng mo teng ga seemo se go na le sengwe ga gongwe o kgona go tudisa matho a ngwe le mo profiti tsetseno o sa bona sepe jaanong re eletsa ebile re rotloetsa gore a go agiwe di-swimming pool ka gore di-swimming pool ka nako tse tsotlhe tse di managiwa ke lona le kereke jaaka sekai dingwe dikereke ka bontsinyana ba ntse ba di dira ba ntse ba na le tsone mme ebile batho ba bone ba kolobediwa go nna very safe ke selo se se mo le moela thata and we encourage gore dikereke tsotlhe ka bontsi tota if yagane go kgonagala kereke nngwe le nngwe ba ka bo ba dira jalo metlha e ga e sa thola e le ya maloba dipaka di ntse di a hetoga diemo ga di nne sente mme diemo tsa ga metsi a tsaya nako e telele a sa flowe a epa nna le huti ka moso jaanong wale o itse gore ne go le level now ga se thola go le level ano go ko teng gone mo dikganyeng tsone tseo tse e leng gore ga gongwe ne o kgona go bua gore seporofite gongwe sa re ra ikonokeng ya gore ga re ke ra baptisetsa batho mo metsing a manyenyane go batla ra go ba kolobeletsa ko nokeng ya gore gongwe e tla e le seporofito jalo ga se gore yaanong gore mo dikganyeng tse dintseng jalo ga le ise le nne le moakanya wa gore gongwe le ka tsamaya le ba e leng gore tota le hire ba e leng gore ba ithutetse gone go thuma mo metsing one a ka tswangana le dilabetseo le gore bone ba itse gore ba ka navigate ka tselentseng ja batho ba tshwana le ba di-scuba diver jalo le bone ba e leng gore ga gongwe ba thapiwa le tsone di-life guard mo mafelong a farologaneng tota mme ebile jaaka ga o bua kore ga o lebelela mo kerekeng kereke e na le different professionals o ithale gore go na le bonnese go na le dingaka go na le masole go na le batho bangwe ba ba itseng go thungwa hela ba salang ka ba ithutilela mo teng mme e tshwanna ke gore seemo se the readiness botshelo ja motho gore bo tapele re tshwanna ke gore tota e re ga re ya kwa re ya go dira re ya go le ha le yone swimming pool ka tswele mo teng ga kereke mo lelo la kereke a go bo gona le ba bana le boitsanape bogolo jang gore ga mongwe a ka thumela kana moruti a ra le gone kwa sampare wa kolobetsa ga bo go noela ene jaanong so ba tshwanetse gore bo gona le the life savior ba ka bogego gore ba rescue ka gore botshelo jo ja motho jo ba gaetso bo taga ngwa hela once you are gone mme re tshwanna ke gore re leka ka ditselo tse and I want to urge dikereke tsotlhe le baeteledipele and even the prophetical departments tsa dikereke ka bophara gore a re lekeng re teng mo nako gore nako e tile ga tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a bua ka the mindset change a le rona re le kereke modimo sala a buile ka mindset change a jaanong go gatelelwa ja a le rona re ko re hetogeng re bone gore diemotse go kolobetsa motho mo swimming poolong le go tabantse a kolobeditswe a amogetse morena Jesu a pholositswe a bolokilwe mme ebile a ba tshela botshelo jagwe just Christ. Thank you so much moruti ke kgang e leng gore tota ne le botlhokwa gore re bue ka yone mo nakong ya gompieno re lebogela gore botse re nako ya gago go tla go bua ka dikgang tse re di atolosa le re di tlhalosetsa ba e leng gore ba ka tswa ba ne ba sa di tlhaloganye ka ditsela tse di farologaneng
tlhola sentle Raitso. Ke a leboga thank you. Re tlogela gone fa puisano ya rona mo nakong ya gompieno re ne re na le jalo Dr. Tebogo Motlhagodi e le moruti wa kereke yone e tlebeng e le gore ke nngwe ya dikereke tse leng gore ke tsa moya di a kolobetsa jalo re tlhalosa ka kgang yone ya matshelo a farologaneng a e leng gore a latlhegile mo dinokeng tse di tona go na le kgang e setseng e dile mo bošeng ya gore go na le matshelo a mabedi ko Francistown a e leng gore a latlhegile ka ntateng ya go nwela ga badumedi ko nokeng ya Shashe mme yalo re buisana le ene re ka go tlhaloganya gore go ka dirwa jang gore matshelo a batho a babalesega ka tsela ntseng jalo re pota ka ga re tswela le thulaganyo ya rona mo nakong ya gompieno tswelela go ikantse rona.